tumor na mozgu, rak pankreasa, dijabetes, nepodnosljivost. Marija je bila velika TV zvezda i vodila Euroviziju, a onda je pričala za svoje zdravlje. Onda joj se zdravlje survalo u provaliju. Marija Menounos je iskreno podelila svoju borbu za ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući tumor na mozga i rak pankreasa. Zdravstveni problemi su je naterali da promeni prioritet i da preispita šta je zaista važno u životu. Iza glamura, kamera i uspeha krije se TV voditeljka Marija Menounos, suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su joj potpuno promenili pogled na života. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama prvi put je bez zadrške govorila o svemu kroz šta prolazi i priznala da je u bolest naterala da se vrati sebe i onome što je zaista važno. TV voditeljka Marija je svojim pratiocima na društvenim mrežama otvoreno ogolila dušu, otvoreno govorila o teškim iskušenjima koja su obeležili njen život posljednjih godina. Poznata voditeljka koja je u prošlost vodila Euroviziju u Grčkoj osvrnula se na ozbiljnim zdravstvenim problemima i bolesti sa kojima se suočava, ali i na način na koji su je oni naveli da preispita šta smatra važnim. Kroz serije fotografije koje je objavila sa svom ličnom nalogu, svoju objavu je propratila opširnom i duboko emocionalnom porukom. Život me je zaustavio. Tumor na mozga, rak pankreasa, dijabetes, neplodnost i još mnogo toga. Odjednom me više nije bilo briga ko želim da budem, samo da sam pokušavala da se izlječim. I negde usput prestala sam da tražim odgovore u budućnosti. Počela sam da se osvrćem iza crvenih tepiha pre televizije, pre nego što su ljudi znali moje ime. U vreme kada su moji snovi bili jednostavni, onda sam se vratila još dalje. Do devojčice koja je verovala da može sve, koja je voljela da crta, peva i da pleše. Kada sam zaboravila da sam na sve to voljela, gledajući ove fotografije, shvatila sam nešto. Nisam ništa bila izgubljena. Život je jednostavno postao previše bučan. Navela je Marija i dodala: možda se ovo dešava svima nama godinama, pokazujući za naš nedoličan život koji što smo živjeli. To znači sećanje da verzija sebe koja je postala pre nego što sam za sve rekla ko treba da budete, jer ta verzija je i dalje u vama.